Talofa lava. I'm Dr. Ioana Mulipola. This is the Faungangana Podcast, a mental health general information podcast delivered in Dangangana, Samoa. I'll be talking to Samoan professionals on their experiences and knowledge of mental health. The first episode will be released on the 8th of July, 8 a.m. New Zealand time, and fortnightly onwards on the Apple Podcast, Spotify, and Google Podcast. If you are interested to hear more, please subscribe to the Faungangana Podcast. O le Faungangana Podcast, o le polkalame i le ngangana Samoa e whaatatau i le soifua o le mawhauwhau. O le a whaasoa atuai le au whainga luenga Samoa, o loo ngā lulue i au nanga ese i tonu o le matanga luenga. O le polkalame mua o le atatala i le aso valu e Iulai, i le valu le tae ao i le taimi New Zealand, o na maua lea i le tailua vai aso, i lunga o le Apple Podcast, Spotify, ma le Google Podcast. A e fia whaafonga mai le nei polkalame, wha mole subscribe i le Faungangana Podcast. Whawhetai te le lava, manuia lo waso.